mayam nungairi mayam ngasi aina hamu aina mamangi blog ta aina ai question hangbiro aduga ai answer khumjage haigibdo adu ai question kharadi mayam na hangbire adu question mana ba kharadi yawe adu mana ba sing di common oina ama khatang oina khumage quite fast ki je Rakesh Maitai na hangba Chetan Diary se Delhi da kaidoraga haibadi larik tamira natraga adongi thabak se kaidoraga laibano haibado yam khangjaningi nanaw na songi channel su yamna nungai jai thank you Rakesh ado khoigi ai se Delhi da kaino tawbune khoigi architecture 3D architecture movie semba company khakta thabak tawbune adugi thabak tu da aina tawise kaino ai se compositor oiba khoigi compositor je moi part khaidoeba animation je adu compositor je kamai togeda khoigi color correction adugi khoigi machu gumba kaino toba editing khoigi edit taw thokpoko adu da moi 3D da su makhan yam leiba adugi thabak ne tawsi where is your most favorite hangout place aina Delhi da aina khwai nungai ba jaga se hai taragadi kaino se nungai khoigi saket ki select city mall je adum chatpa nungai moi adi hangout to de sa na ba leire adi potchai lei na ba leire adum moi jaga do adum phajai chatpa khotpa do nungai adum Hari, when SC ju thame ne ko. Germany kan ta khaidem. Question je Chetan na sigi blog se hang bagi pandam karino commercial oina hang badi subscriber yamaga views yamaga paisa tan bagi m gumba leibra si matang khangjani. Aina si blog yam hang gibje ai je sumaina ai hanadi video se adum hape ba YouTube ta aina sum macha gumba namaga adum hape aduga sumaina handak aina blog semak baje aina iham bada khoigi aigi iham video kenogi Manipur food in Delhi da video do adu je aina kamai to ai camera no wom lei sida ai je blog ti yeng mi atopa asomlam gi blog moi tawba se aina sum yeng ma nungai moi gi blog tawba hadi blog je ai hamba da kain khang ne nupam le ma gi blog se aina yamna yeng ba yam nungai bu ada ma moi gi story ji kai kamai to no se aina sum yeng ba ada aina no mai camera ji sum pai han de editing kai ju sum kar hai bani no ba ai se no mai camera pai ai ju sum try tau ge na sum camera to pai dum nam ne ba sai de lei ba khoi kai no khoi hinjang kai yon ba je sum nam ga ai je du khang de mini yeng ni ai sugang khang de ba du do ai di just sum thagat pakat ne ba adu main taw ho gi ne ai gi do paisa ji hujik chu phang de ba ai kenta paisa ma chen o phang de ba adu aina sem gi matam ja aina paisa ai YouTube te gi paisa tang ge aina khalaga di sem gi na kai gino da paisa phang bi di moi yam view yam ga phang ni no ai ke su thaja de ba habdi ai gi view yam lakani khot kani habdi adu gi thajab di le gi de ba aina Chetan Diary thon gi ja ai gi ke hetare ai gi diary gi ta ne aina video diary gi ta to ba ai gi punsi ja aina taw gi khara ai gi memory gi ta to ba hayeng le hauna ba YouTube te hapa video si dum mang loi dana ai gi hard drive cha khasu adu to go jo ai gi video khara do dum YouTube te hapa di mang loi dum ne adu aina su khalaga to gi ne adu paisa gi di phangadi phai ado paisa phangani khalaga adu to gi di nati mathang sina Benny Ahong my Chetan gi Insta gi username amta haibira please ai gi Instagram gi keno se ID se ai keno ai mathak ta budi hapne ado mayam da haijar ke Chetan Diary na dum leiba khoi gi ai gi blog maming se ai gi blog ki keno ming je Chetan Diary sina dum underscore yoba Chetan_diary na ado ai makha da description da bijage adu Instagram gi keno aduga mathang sina Jason Okram question phajaba amal leire bro gi girlfriend karano ex kya leirang gi kero di prakta ire question je kero ai gi girlfriend je huji ki oina di like ai huji oina ai single ni leise
Chilao. Adu I X hai adu X masing di khang ko ai koi na bodi lai me do masing di hai ro ge. Next. Salam Ram Krishna. Bro karamba camera season na ge blog se number da DSLR oiragasu model hybrid o. Aigi camera se kanoni. Koigi blog tawda yam nuai ba camera ne Canon J7X hai ko. Ada CJ koigi macha ne ke ai uchara ke ai description do ko magi kano do koigi Amazon gi ai gi camera si gi link to makha pi ge dum changaga dum yengo ai gi camera se ado ai camera ani sudam ni no ko ani bri sui ado ai number je puthok tar be hujik ado si camera se ulak ka do adum makha da link description da ai pi ge do dum yengo Canon J7X ado si blogging to ge hai tar ga di si yam phaba kano camera Sagol Sam Hentoi B Mi se waba henmaladi nungai to e haiba amalay yambana itomta yam nungai to ise wari leibeira natraga pamjabeira aina nungai thokpaje aigi sigi blog si doko ai sum adum nungai leiba manba ne ba habidi leidana ai adi nungai taba potri hapa ya de na blog tade ado ai se adum nungai ga di kesu leite aigi nungai tawa matang hedi adum off oiba mood off oiba matang su dum yawe ado ai si blog tadi adugi part de haptre ado ai nungai adum nungai ga leibnate nungai tawa ai office ta ga thawak toige leidana adum yamna kero to matang boring chu matang yawe aduga adum nungai ga leibnate ado nungai thokpadi adum ai je adum nungai thokpadi dum nungai thoe ado kemta kanu leite adugi maramdi kemta leite anu nungai biji nungai dana adu ani da DC Oinam Itaubi nangbu Imphal da karam kanda tholak kandoino ai se Imphal da ai se New Year yaukshira khalamne handaki winter da ai tholak pagi try di tawni ado yari ki tholak na ba honage Next Jackson DK Bro ki Chetan Diary hai je kari hai no ai Chetan Diary have Chetan ai ming je Chetan go ba ai ming je Chetan haubam go ya seng bada aduga ai gi Chetan Diary Chetan have CHE 1010 oi ai na Chetan hai tara ga go India da Chetan go ba maming ji yam ba have the aigi ming che sengbi Indian name ni na aduna aigi blog che kai gumba manaba maming thon ta ga Chetan thon ba khoi gi YouTube ki channel me amam le me ba aina thon gi to bu matam da aduna aigi Chetan thon ta ga di poche habdi tongana habdi aigi ming che manaba me am tholani aduna kai do chi jum khan ba aina Chetan do chet 10 oina on thok bai gi ming do aduga diary hapchan masina aina diary hapi je kai gin hamda aigi blog che aseng gidi aina sum aigi punchi da aigi video oina aigi diary gi tap to ko aina thamning bo ai kai hai gum kai gum hai lei rasul lei dana asum aigi video do lehongna ba na mai khal laga aina diary gi tap to sum sem ne ba aigi blog che next Angom Dayananda Whose place is your choice among this? Andro Phayeng Sekmai. ID Sekmai. Aido ai Sekmai pami je kai gino ai Sekmai gi keno je mugi keno je yu je. Aina pam ba khro ya do Phayeng ga Andro ga se ai kya pam de mai taste to. Hamde aina Sekmai gi taste na kha pam be hele. Ai Andro ga Phayeng je khoi gi go. Thapho matam da koigi bread manam namme koigi WT ki manam ba adu namne Phayeng gi keno je ado Andro gi ju khara yai aduga Sekmai gi di yes I like it adu ma gi keno do turen du adu picnic to do tingai mai khara toina upload to biro o bro yengba yam nungai bro je ai keno ni ai toina upload to dab je maram di ai je thabak ama aina to do aina thabak ama to ham aduna ai thabak je pung keno dagi pung mapan makhai dagi na pung taruk phok sidi adum ai thabak mafam da dum lai ba aduga Monday to keno Friday adu Saturday se akoi gi second Saturday ga fourth Saturday ga di
suti thai ado atai matam jire ai office ta dum leibani no ko ai blog che dum toina di to ngam deba ado blog che ai every week ta video amadi soidana dum tawre sunday numita natra ko marakta dum ai blog amadi dum thagat kani ba aduga ado week amda ani gumba thagat pegi chance le adubu week amda video amadi soidana thagalakani next Indica Tangjam Yam Pazai Isai Siga Yam Chanai Ado Let's Go Di Kadai Yam Base Manipur Kadai Waidino Ai Kanone Uripok Tane Uripoki Kanon Labdo Hogi Uripokin Hawaii Petropom Aribam Labdo Adugi Manakne Hogi Robert Norim Do Magi Kanon Ladana Showroom Gitaptawa Maladana Adugi opposite Next si Revolution Impact kang Laipak Ai question chetan ng san thongba phajana haibra hairagadi san thongba blog amta tawro oh yes ai san thongba haidi he ado ai khara mathang blog kona lakadowa blog ta ai thongaga keno togi hapake thank you BR Kuzai. Question number 1. Subscriber 5k chatle paisa kyam phang khage. Ye si matang je. Kano akhoi YouTube ta paisa phang mai matang je. Ai je hujikti ko. Ai gi subscriber je moi handa ai gi YouTube je no hang pam matam jida akhoi gi moi gi YouTube partner program enam tawe bo khamra. Moi gi akhoi gi 4000 watch hour aduga 1000 subscriber yaudragadi monetization tawba yadabagi moi handak tawgi ba hamra adu matam jida ai se yahuduba 1000 subscriber ga watch hour di ga ai 1000 subscriber je yahuduba ko adu moina ai gi keno ai gi channel legi monetization tawba je lokthokraba koi makhada ad ama advertisement am lakbo adu gi advertisement du de ngatane ba paisa phangduje adugi advertisement do laktragadi haptragadi paisa sunga phanguduni ado aigi channel je huji boda keno to yadri ba huji ki monetize to do mina channel je advertisement laktri ba aduna ai huji phodi paisa ama bo phangde Inau Tomba Kumar Chiangmai natraga andro kamba Sekmai Abe Debi Kepto mamang da upa udri ID Kepse Adu taga say ai sumai uppa je ai na kya pam da ba hidai ai ngun pakcha de khangdi pakcha ai na pakcha da ma sumai na uppa sina ko ai ngun ai nuai ja ba hidai lora ngasi gidi ai question je ai ge question khara lak pane no mana ba mayam khara di yawe ado question je ai na khara khangkat la khum bane ado mayam ai gi question mayam gi question mayam no answer khumjagre ado ngasi gi oina di good night let's go